Komisi benta jong ke jing sedang ban pentulun syakmat ya ke jing penbej ya uput usam peneng kecela Meghalaya bat Assam ke Regional Committee jong ke West Kasil District ke Bayalam do Pak Renington Lingdo menta kasi kakat saudri berusaha haringkat kitkot ke komiti kila lum ya ke jelang hapo Trisam Hall jong ke office UDC Nongsten. Hakani ke jelang layo banikran bat kinong sensyar hima nong sensyar senong ke thain langpi bat kumjuru da ke jedon rengkat ki kenhun seng phalang nak benta ban sedang ya ke jing put jong ke wat ke bar. Chairman ke komiti Pak Renington Lingdo Tongkar habai keren sekilat petai kubor hadian melawai ke jelang ulai tu badak awai kesur ke jelang kalasim ya kerai ban let sikpai ba dakalenti ke bosuk bosan bat ke bajai. Isokman ma hakane jibek oi ilaya ule shno hakabile bat kini shno kiba hakane ka state government kala submit how are jar way ya ki sam ulai kini shno kumkalis ya ba la ai husna majak way bila persang ban re-verify kita kecing don di kisnong lagi don di kisnong show di white yellow lagi don kita begini lagi don keteng dari kisnong kisnong show kalau menong jing jano dan kalau menong keteng kalau kumsum ai di keteng room keteng wa dari kisnong kisnong lock show jika lagi nah kalian juga district official menir official dan let dan verify lalap bon tradisional dan tradisional ya keba komisi lalap ya kita berarti kita kebeli pendidikan akan kita sini bangta kidon kisno katu kene ya keba ki lawan rat kidon kisno kiba don hasna bakini kisno kiba don hakalis tehnre kibom shindon ha kene ka recommendation dan kene claim keba sarkar kene amswa kalau menong limang verify ini kalau menong setan kecil keteng dan kalau menong kaju nasional akaba ai keteng nak kumui kan kita di bentuk ini saya pergi ke GPS tu GPS balaki ha ketu ke area kemana don pa kan menong problem isu kan don kalau ka cik ke bani ni keren hang keban kau keban kau bani tu ini kalau kum ka house bar kuai kita meeting nilai rela apa kau bukan nilai baik peaceful approach, peaceful settlement. Hak bagi kuat bagi orang yang hidup baik, mereka jenis sok. Hak mereka apa bagi pada kini kiri sensitif, buat kisah mereka kini ais kisah lagi. Bagi tu bagi rekam, kejian baik, mereka jenis sok, kejian yang terbaik lagi. Bandung kanu hak yang proses kejian baik pun baik sam, bahkan bandung kanu kejian he. Isu tenang hadu kata don iseng halang maruk kibala represent iseng halang ko her represent her don lang bagi bar bagi tepat iki bagi sikya ba ngipek bakane kiji mbek kan yo kami kaya kan yo po usam umbel kiji usnam andre de kiji sok kan ti kiji sok isu tenang hadu kata bagi jure kita baro bagi community kiji telang ada bagi siyo no yo po usam batikna ya kan kita wes kesini jadi dah kata kecil telang hak bagi portion lokal boleh makin ai yang sarkar ya sarkar ya bagi ai kecil telang bagi kata bagi tim yo boleh jo pun usam hak bagi kecil kalau kita tidak ini cost number kita